Ki he katrat kakoi kahya kajala ha ka step sitho diang ringkat ka jingdon lang ke magistrate kila Leit ban Jurip ya ka quarantine center kom parking lot ka balasna kerpang harum sai bokon penunsla na ka banta kitu ki balik Khaii mau sa Bangladesh lengba ka dau ki tamabil la ban ka dau hangni ba ka nik sinjuk kinong Khaii mau sa Bangladesh kila sim ya ka tik sinjam ban bu no la ka jong ka jaka set ikitrok Leit Bangla nangta ka jaka sa jengki driver badru wat ki jaka set slung khanang bakan omdon satia ka jingya khle ha padeng ki te ki balik sa ka te gari bat ki pai ba nong song snong kum ha ka ni ka por baka India kumju ka Meghalaya kidang yakhun bante lakam ka jingpur jong khanyang covid nakaliang ka health department lawan ban mikmat do district medical and health officer Dr. M Baseumaj bat Dr. E Khangthau in charge CHC Punusla katba nakaliang ka sub division Punusla pat lawan ban mikmat do ba G Warjri magistrate nalor ki pulet ka Punusla ki sinjuk kinong Khaii ki sinjuk driver balai babo mar sa Bangladesh batru kinong kit kam jong ka covid committee ba pek ban penya ya ka te ka quarantine center kom parking lot habakran bat kilat phai khobor hadin ka Jurip ya baro ki jaka traikam kentup nadu ki jaka song kinong trai ka koi kakhya ki jaka sa kinong apahara ki jaka sum jeng ki darbar ki jaka bam ki jaka tes ki tu ki barung bat ki bami nakate ka senta batru ka jaka set slum u Dr. Baseumaj loong ba kilalap ya ka jingpun khre hi klalong ka babyang wala ki don sa katu kat nipat ki benta ki badon kam ban pendep swaban sedang no ya ka Khaii ka pateng bat ka Bangladesh lawan hanya kumu representative jumu Director of Health Services Dr. Manwan di kumapeknya kidon satang katuan di kambarang sa kuman thogi warning haki gate penikanan dari entry point dan dari exit point kin pandemi katu quarantine center jukin badan sa arko jintia extra kalau arko plus arko nang sa jintia plus katuan ni ki kamsiman badang sa kanya tu try by next week yung bagi laban slam di kumapek mata system is in place saat ang kumulangin peniat cooperation jahman di rengkat berka jingarap ini doktor nama penusla CHC in charge Dr. Edmund Kantau ngatharai ke program kala belum kan selalu successful. Habai di pada buat kita SA pin le amu doktor. Dok ini rapid antigen test di dicabu gigit hanya penusla CHC. Tang suyo yang no badan suspek badan jingsit dan ini uat badan Jepang ini buat quarantine center. Di dokter buat i technician yang kikin one test itu, laka rapid antigen test, kadang ngilap bau ulang positif, ngin pak nasa silam, laki ambulans balabu kan negara exporters union, lalu dia negatif, di dokter insa semua itu, dia kui pak kijai Jepang. Kila persang menabhan, kila list ki maran berkhoi ila siang ka simen, ka yarap hiban maintain ka cleanliness, ka antiseptic environment, kami. Kita list ki biang kita jaka bam. Jaka recreation juga kita working saat kali juga kinra ada package food, bottle water, but mask per bagi di Bangladesh. Dan kadang ada breakdown nanti, kita ada kita vehicle juga. Di sistem kita ada kabian. Antara kita mata kita kadang kuit terus kadang ada flow. Kami belum stagnan water, kabian ada. Betul Kalau itu kita di besar quarantine dengan kerap kita bagi buat ada heating system itu nama kita pump sunjur so. Ya, saat itu kita buat orang kena cuci kita menangsa, mungkin signage plus ketua quarantine center 4 dep, tak sudah betul kamu. Kila lah mesti. Aku muntah empat long. Muntah aku muntah kasih tempat. Jadi kila macam susah samsung. Mata yo benuan. Paling tayo terai dalam mesti. Sisnya sini dengan warna apa nak kalian juga sih. Tadi kata terai kita volunteer bala ikan ikan testing. Because ke testing ada prosedur ke simple, kerana itu infrared thermometer, plus kapan yarap di kalau bakal ke kalau koden, kapan jernam kemudian temperature kapan normal, balong yellow, red kemudian dangerous, kimlang balik, jadi itu ni apa quarantine. Nakaliang unong aktien jong COVID committee ba riban roy lang lingdo kapapenya ya kate kesenta uloong ba ladadei ba ompentut uslap kiladap nadong sedong nadu ki jakasa ki signboard but what ki jingdon kam. Ulai thu ru bala kumnu hakini kisau bat sansngi kin sala ban pendep purano ikite kam kibasa kum ka caka songkai ne ki cakai la ka ki driver bat kwe. Neng kong ngai ban aingu yo play try kelat ulah play ya kelat. Leng baka government jangi baka ai kelat kalenti yangi bangi nyok biang ban Khaii biang sai sen pat adien san panai bangi la susyong kum tu ngila sengotu siapa ngimdan lat syuk da kumui pat setangka kaba ap yang ini dari setangka jingyap jak buram he ngim dai ban su hun tang nak kena tau ha ka bangi trei
cũng cái businessman ban supaya baik tang ya ka jingyok klaim da invest na ka banta ban ya trai lang bat ka sarkar bat ka khamtam bat ka bor ka Kaqc ka bai dai bat ka naga klam COVID-19 de nakaliang jangi ngi dai ban nakaliang jangi ngi ai ka jing hikai saka perthai ba ka ngothu hi balakum no kuno ngi ru ngi im ki pai ba ki dai ban im de ngi dan kam ban hẹ mình xiêm ban cloi mình xiêm ban ai ka ban penlong tikna da ka ba ngi no senyang ka ba kum kene khnang na ka banta ban im lang bar bai dei begini driver la ni hindimen to kum no khinte la kami ki khnang mo kin mi sine sabar jong kani ka santah ni first of all ka hakaba kongsan ngi la bu ka fencing kupto kumba pi nang ta ka gate entry exit ni bu bai tang si jaka entry nang ni exit nang te bat ka kham kong san na ka ta hi dei ka jing maintain ya ka register ka detail ka bangi sim ki lada kimi nang ne klem ka jing tip yang ni kloi ban inform mut saki tulis saki bor yang ka an bakin kuat ya ki tengkat ki detail ngin ay ki tinggal bu ketuka teng hong mach bah abang idon kam kumno bah abang idon kam bangi yoi badon menu bah ya cekan u driver pamit nang ni ingin pertara keto bat ki volunteer yang ikin long ki bah penkra naga bentaban strict iki haman ki jakang ibu volunteer room kala dan to denang kenika jaka kindan baki volunteer hai ipat ibangi idai ban bu yaki kenang bakin nom yok ban pet dan ban yaklek bat ke masalah nakaliang USDU civil jong penusla ba di hinyuta ulong bakin apswa menta tat hadu banda biang nadong sedong kin sa ailat ya kate ke Khaii bahkan sedang nak thain penusla katkum ke jithu jong u baro kidon praspa teliki kali ki bujulik ban bu mau se Bangladesh kumta nak bor sarkar kilapia kisau benta kata grup A grup B grup C bat grup D ka ban long mar aspa teliki kali da ka bale kumtai ke grup A bat grup B kin ye kaliang sngi ban lej kata la da lej ningkong grup A ke grup B kan lej hakasi ke babut bat kan ya peteng kumta hadu si benai report no doktor ulai ihun ni kata kajung don kalau longkong 90% kalau ada di saat setengah ni dia hang tu ko quarantine center ka ba ni don kam ya kata ka go kluit ka ba ni lembu provision ni kong tengin pendep ya saya kata dan la dep ya kata baru khot dan ni sepelaj ya mentah itu dengan nampak pelaj ni ngene ap sa dien tu stio ni pe kata nomor la kapat biang ni ngam ko ai bukan don penulu kujung ko kan kaliang nomor yo kami kan sa sumi ka kujung kenok na ni natai bangi simpan biang ni la pen biang adong sedong la kami te kata tingin la ban ni mo kata di signboard ki jong tu ka ketika parking lot kam quarantine center kam isolation center katu baru kin happen biang ki nan ki baru kai negla biang hajung sisa le ka signboard ngalai i ro jong kamat bala ada tangba ka long ba ki islam ka slap kum ni kamar kyang marki chupin ngakwa ban le ka ba he ka yu ki tai di jing thut ya ang thi jing sha man la bu sample la WR ha bangita ki trong kan hapo ka border trade karpas si mangibo ngila long very specific bahkan long en route napo rengan lomba penusla dan siapa dah kita mobil Bangladesh mo dia tu ka pas baru labu aktar kom ya kertem jong driver ya kertem jong exporter nakano query sim but ka valid hadu kat no ka number kali nomor beliau kalau kom ni ngila divide ini hitro aktar kom tagaro kategori A B C and D nah kani ka benai beningkong in le ki AB means kin long arspa tli ha ke A arspa tli ha ke B mo so spa tli te kani ka kin le ni alternate mentang sini kan le ka A la sa kan ka B kumta kanang bakin yo ban quarantine si singi ente ban yo ban le ya ka sanitization ki ban disinfect ka tu kali ni ha ban pendunai ka jingnya jong kali
Ti kat kum kujung sutho nang tanah tamabil ki ong ba kin sha arspa teli ha ka sisni. Ti kum ta ha ka A but B menta kini kin don saus pa teli kin ya choki A menta ka sngi kemot arspa teli la sha ki B arspa teli. Yau C but udi de kin selek ha ka we ka banai pada kini kin yo song thai pada ki A ki B.